Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye cano ni Ibyiza TV murabizi. Uyu munsi mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR, aho ikipe ya APR yamaze kuba yibikaho abasore bagera kuri babiri. Ni zimwe muri transfer nagiye mbabwira kenshi, ni zimwe muri transfer nagiye mbanyuzaho kenshi cyane rwose, nazibagejejeho mu buryo bugiye butandukanye. Abenshi mwagiye munenga ati nta makuru yawe, nta comment narazibonye zitukana, ariko ndagira ngo iki ni cyo gihe cyo kwemera yuko Ibyiza TV ishobora kukugezaho amakuru amakuru yizewe kabisa. Ndagushishikariza gukora subscribe, utarakora subscribe urimo uracikanwa n'ibintu byinshi tubafitiye. Kora subscribe kugira ngo dukomeze kugendana kantu ku kandi. Kora subscribe kugira ngo uzabone n'andi makuru ekipe ya APR irimo gusinyisha undi muwinga mu ba mbere, kuko ekipe ya APR biravugwa n'ibivugwa ko ishobora kuba yasinyisha undi muwinga umwe, kubera ko umutozo Darikonovic yari yasabye abawinga babiri ndetse na rutahizamu umwe. Ekipe ya APR yari ifite ikibazo imbere muri atake. Darikonovic yari yasabye abawinga babiri ndetse na rutahizamu umwe. Ngira ngo ekipe ya APR yamaze kuba yibika nyuma yo gutsinda ekipe ya Marine FC ibitego bigera kuri 2-0, iyitsindiye iwayo i Rubavu. Yahise itangaza ko imaze gusinyisha abakinnyi bagera kuri babiri b'Abagande. Nagiye mbabwira transfer zabo step by step uko bagendaga bumvikana na ekipe APR, nagendaga mbibagezaho. Abenshi mwagiye munenga ngo ntabwo mbabwiza ukuri, ngira ngo kuri kwanjye kumaze kujya ahagaragara. Abo bakinnyi nk'uko ntahwemye kureka kubabwira amazina yabo, na n'ubu ngubu nagira ngo mbabwire bwa mbere na nyuma ko amazina yabo ubutaha nzajya mbavuga bitewe n'ibigwi byabo n'ibyo bakoze mu ikipe ya APR. Ntabwo nzongera kugaruka kuvuga ngo basinye, nzagaruka mbabwire ngo basinye kandi basinye byarangiye. Ekipe ya APR nk'uko nagiye mbibabwira yamaze kuba isinyisha abakinnyi babiri, uko mubireba ku mafoto cyangwa se video ngiyo muri screen zanyu. Uwa mbere yitwa Hakim Kiwanuka, ni umugande wakiniraga ikipe ya AS Villa Club rwose yo mu Uganda, iri ku mwanya wa 7. Rutahizamu ukomeye cyane wakiniraga ikipe ya Kitara FC yo mu Bugande, bamwita Dennis Omedi, wanatsinze igitego mu mwaka wa 2024 tuvuyemo, cyahatanye n'ibitego byiza ku isi 10. Cyahatanye n'ibitego 10 byiza ku isi byatsinzwe mu mwaka wa 2024. Dennis Omedi bakimara kuva i Rubavu, kuko nawe bagiye kureba umupira, nabonye mu modoka nziza y'amafime bamwita Deo Rusanganwa, yari yabatwaye mu modoka nziza y'amafime kabisa. Bari bagiye kureba akamanche ka APR ndetse na ekipe ya Marine, abwira ati rwose nimuze murebe ekipe mugiye kujamo, mugiye kujoininga uko imikinire yayo ihagaze kabisa, murebe n'icyo muje n'imyanya muje gukinaho, abayikinaho ubu imikinire bafite, murebe n'icyo namwe mugiye gutanga kabisa. Ngira ngo namaze kuba mbabona abenshi bagiye babona amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga zanjye, haba Instagram ni Ibyiza TV 92.2, Facebook Ibyiza TV 92.2, n'ahandi ni Ibyiza TV 92.2 kabisa. Uwo ni umurongo duteganya gushiraho nka radio. Nyuma yo gutsinda Marine ibitego bigera kuri 2-0, APR yahise ishira ahagaragara amafoto y'abakinnyi bagera kuri babiri, uwo bita Hakim Kiwanuka ndetse n'uwo bita Dennis Omedi. Abakinnyi ni Abagande bakomeye cyane. Binavugwa ko Hakim Kiwanuka ushobora gukina kuri wingi zo ku ruhande, ni umuwinga, naho bita Dennis Omedi ni rutahizamu, akina nka nimero 9, ariko ashobora gukina nk'umuwinga nyine.
nawe ashobora gukina ku mpande, ariko aje gukina mu ikipe ya APR nka nimero 9 nka rutahizamu. Bivugwa ko ikipe ya APR FC bishobotse ishobora gusinyisha undi mu winga, nubwo nta mbaraga zirimo kugenda zibicicika nyine, nta mbaraga ikipe ya APR FC yabishizemo, ariko biravugwa, ni ibivugwa nyine, gusa ntago mbikonfirimye. Aya nayo nyavuze ndi uwa mbere ko ikipe ya APR FC bivugwa ko ishobora kuba yasinyisha undi mu winga uca ku ruhande rw'ibumoso. Hakim Kiwanuka akina ku ruhande rw'iburyo kuri wing z'iburyo. Biravugwa ko APR ishobora kuba yasinyisha undi mu wing uca ku ruhande rw'ibumoso, noneho Denis Omedi akaba yakatakira izamu, akaba yakatakira ekipe ya APR FC. Zoriho ngizamu agira ngo ni umuzamu. Ubwo rero ndagira ngo mbamenyeshe ko ekipe ya APR FC amaze kuba isinyisha abo bakinnyi. Ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Nawe utera comment ushira isoni, no ndakunenze, ahubwo kugira ngo ujye ubona andi makuru agiye atandukanye confirmed za APR ni hano wazikura. Amakuru ya Zandane ni hano wayakura, nta handi. Ujye kora subscribe kugira ngo tujye tugendana step by step. I love you.